King kapag nasang ibalik kanuing tiwala daring memalen karing miyembro na ning kapulisan, ipatupad na ning Masantol LGU kapamilatan na ning executive order ng Mayor Tonton Bustos in programang Oplan Tokhay. Bistaman wawangis sa kanuing lagyo at style na ning programa, king Oplan Tokha nga megi partida ning war on drugs ng dating Presidente Rodrigo Duterte, sinigurado na naman ning youngest mayor keti Pampanga Aliway kapupuntala na nini. Kini pong Oplan Tokhay na medyo ating resemblancing ako yung tamong term. Kini po ating paradigm shift kay maging lawe tamo ka rin pulis at kay maging approach na ng pulis ka rin kabalen tamo. Kini same po. Katok la po rin pulis kay balang bale at ing paintunanda retang anak na makapag-aral, retang kabalen tamong sasakit na makapamayad hospital bill, retang kabalen tamong bisang magobra pero alang oportunidad. Kining Oplan Tokhay, kakatok sa bahay, kakatok sa buhay, para ang buhay ay maging matiwasay. Nasa namo naman kanuning Oplan Tokhay sopan lang mibagwaking pamibiyebye, ring masantulen yung pakakalulu. We had a meeting with the DSWD, particularly karetang municipal links tamo kayong 4Ps, retang at ketang level 3 na ning 4Ps program. Ila pong target population tamo. Banta agawa tayong sustainable yung program ng 4Ps, at dening level 3, malapit na pong mag-graduate king 4Ps program. Agpangkang Bustos, alimo ka na yung PNP talo kikime sabing EO at datang panahon na ega ng men in uniform ki Masantol ding dumurot king balen. Ing bottom line na po kasi ng kakatamang Oplan Tokhay program. Maniwala tamo na patse secure tayong public safety ating political stability. Patse atin ang political stability, susunod na po yung economic development ng balen. So, at tamo po kening first phase, kening first step na we're establishing the public safety, and we want not only the police officers or the personnel ng kakatamang PNP ring gagawa at gagalo para kening public safety. We want na ating collaboration from the community. Nasa na naman kanuning Masantol LGU at datang Aldo, pakyapusan dering aliwang lokal na kapanibalan ing karelang programa. For sure, this would have a ripple effect or domino effect na maging malawot, po maging malambat. Ing kakatamong lawe ka rin kapulisan, apin di ilareng kapamilya tamong magprotekta kaya katamo. Yako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.